już trzecie pokolenie. Men det er tredje generation, vi bor i London. Ja mówię, no dobrze, a chodzisz do kościoła? Går du i kirke? A on mówi, no tak na Wielkanoc i na Chrystus. Til jul og påske. To ja już wiedziałem, że to niewierzący człowiek. Jeg vidste med det samme, det var ikke en troende menneske. Zadajmy, a jesteś na nowo narodzony? Er du født på ny? A on mówi, a co to jest? Hvad er det? Ja mówię, to ja ci powiem. Jamen, så skal jeg fortælle dig, hvad det er. Wziąłem Biblię, Jeg tog Bibelen. miałem angielską wtedy, bo wracałem z kościoła w Londynie. Jeg havde engelsk Bibel, for jeg kom fra en I kirke zacząłem mu pokazywać. i England. Og så viste jeg ham på I ja engelsk. mówię, widzisz tutaj, Kan du se her, om du er født på ny? że człowiek się musi na nowo narodzić. Du er nødt til at blive født på ny. Ewangelia Jana 3 rozdział. Johannes evangelie 3, I on patrzy og han kigger. i zaczął to wszystko, wiecie, czasem jak to z murzynami jest. Du ved, hvordan det er med afrikaner. My mówimy tak grzecznie po cichu, Vi snakker, visker, a oni także wszyscy słyszą. og de snakker så højt, så alle kan høre det. Zauważyliście to czasem? Har I lagt mærke til afrikaner? Wszyscy muszą słyszeć. Alle skal høre, hvad de Ja siger. mówię mu, tutaj pisze, Og jeg siger, der står her. że człowiek musi się na nowo narodzić. Mennesker skal fødes en gang A til. on głośno czyta, że człowiek musi się na nowo narodzić. Mennesker skal blive født på ny. Ja mu później z listu do Rzymian czytam, Og så læser jeg for ham fra Romerbrevet. że kto uwierzy w sercu swoim Ham, der tror i i sit ustami hjerte, wyzna, og med munden a bekender. on to głośno czyta. Og så læser han det en gang I til. wszyscy słyszą. Hele fjorden skal høre det. I posłuchajcie, Og ved I hvad? gdybym ja to chciał powiedzieć, Hvis det var mig, der ville se det, ludzie by mi nie så pozwolili. ville folk ikke lytte til det. Ale wiecie jak to jest? Men I ved, hvordan det Z er. powodu takiej poprawności Fordi det er ligesom passer sig. czarnego nie ruszą. Nielsen. Murzynowi wolno. Ja, afrikanerne, han måtte gerne, jeg måtte ikke. Rozumiecie? Forstår Gdybym I? ja to chciał mówić, Hvis jeg siger, at Nie det som wolno. pastor, det må jeg ikke. ale jemu było wolno. Afrikaneren var fri, han I måtte wszyscy godt se słyszeli. det. Alle lyttede til ham. W końcu doszliśmy do konkluzji. Og så kom vi til en Ja mówię, konklusion. będziemy się modlić. Jeg siger, vi skal bede. Wziąłem go za ręce, Så tog jeg ham i hænderne, tak siedzieliśmy obok tutaj og vi sad sådan i ved mówię, siden powiedz af. ze mną, Og så siger jeg, sag til Panie mig, Jezu. eller med mig, A on mówi, Kære Dear Jesus, kære Jesus, przebacz mi moje grzechy. tilgiv mig mine A synder. on mówi, przebacz mi moje grzechy. Tilgiv mig mine Wszyscy synder. słyszeli. Alle hørte hele flyvemaskinen. Ja żałuję swoich grzechów. Og jeg bekender alle mine Chcę, synder. abyś był moim Panem. Jeg vil, at du bliver min Chcę Ci herre. oddać moje serce. Jeg vil give dig mit hjerte. Ja wierzę całym sercem Jeg tror af hele i hjertet. wyznaję ustami, Og jeg bekender że Ty med jesteś munden, Panem. at du er herre. Prowadź moje życie. I on tak się głośno modli. Der vil lede mit liv. Og han bad så højt. Ja mówię, amen. A on, amen. Og jeg siger, amen. Han Ja mówię, siger, gdzie teraz Pan Jezus jest? og så siger jeg, hvor er On Jesus? mówi, w moim sercu. Han er i mit hjerte. Ale głośno mówi. Og han snakkede så højt. Ja później powiedziałem tak, Så słuchaj, sagde jeg, a nie chciałbyś, żeby pomodlić się o Twoją rękę, żeby skal vi była så zdrowa? ikke bede for den der tørre hånd? At A on mówi, to niemożliwe. det er ikke muligt, sagde han. Mówi, 8 lat już jest sucha. Den er 8 år, at den visnede. Próbowali wszystko robić, nic nie można Alle zrobić. læger har prøvet alt muligt. Mam ją, Jeg har den. ale nie ruszam palcami, jest sucha. Jeg kan ikke bevæge den, for den er tør. Visnede. Ja mówię, dobrze, popatrz. Okay, så skal jeg vise dig noget. W księdze jest Izajasza czytamy. Isaias læser. Jego sińcami jesteśmy Og på uleczeni. grund af Jesu Kristi sår. A on to czyta głośno. Og han læser det hele højt. A mówię, a w liście w Ewangelii Marka pisze, Og hvad med Markus? że tym, którzy uwierzyli, At dem, der te tror, znaki będą towarzyszyć. vil alle tegner under Ja jestem wierzący, Jeg tror, ty jesteś wierzący już. troende nu. Będziemy się modlić o to uzdrowienie Skal ręki. bede, at din Dobrze? arm bliver helbredt. A on mówi, dobrze. Han siger, okay. I modlimy się. Og så beder vi. Ja znowu mówię normalnie, po cichu. Og jeg snakker meget A on lavt. to wszystko mówi Og głośno. han siger det samme højt. I mówimy amen, Jeg siger amen. amen. I ja Han mówię, siger i co? amen. Og jeg Spróbuj siger, tą "Hvad rękę. så? Prøv armen. I nagle taki krzyk. Og så, Ręka żyje! hej, den blev levende. Ręka żyje! Min arm lever. I samolot Og i zamarzli wszyscy. alle var stille. Słuchajcie, muchę było słychać. Man skulle høre Nikt się nie odezwał. ikke et ord nogen I sagde. już lądujemy. Og så var vi lige ved landet. Samolot wylądował. Og Wiesz jak to jest, jak samolot wyląduje? Du ved, Każdy rwie się do wyjścia. alle løber til at gå ud, når Nikt vi nie wstał. lander. Ikke nogen rørte sig i den første. Nikt nie wstał. Ingen
Har rørt sig i flyvemaskinen. Czekali, aż ja wstanę De ventede på, at jeg kommer i først. z nim wychodzę Og at jeg kommer først med i wszyscy afrikanere. ludzie Så dziękuję, alle kan sige tak. dziękuję, Og dziękuję. sige tak, tak. I już na terminalu Og ved terminalen. dogonił mnie taki człowiek, który siedział rząd przede mną. Og i en tredje række foran mig var der en mand, og han løb efter mig. Dogonił mnie i mówi, Og han siger, ja bardzo przepraszam, undskyld, ja ci muszę coś powiedzieć. jeg er nødt til at sige noget til dig. Ja jestem pastorem 20 lat, on mówi do Jeg mnie. er pastor. Jeg har været pastor i 10 år. Ale takiej ewangelizacji Jeg har aldrig hørt sådan. jeszcze w życiu nie słyszałem. Aldrig i mit liv. Dziękuję ci, Tusind tak. dziękuję ci. Słuchajcie, czy to jest możliwe dla ciebie? Er det muligt for dig? Tak, Ja. Ja, jest możliwe. det er muligt for dig. Ty możesz to czynić i Du robić, kan gøre det hver dag. ale pod warunkiem, Men że będziesz żyć tak, jak mówi Boże hvis Słowo. du lever efter Guds ord, Ja. Że będziesz mieć osobistą relację z at du Jezusem har en personlig relation til przez Jesus, czytanie, igennem læsning, przez modlitwę, igennem bøn, przez intymną relację. igennem den intime relation. Wiecie, intymna relacja to jest taka, En relation, der er intim, det er, kiedy się pytasz når du spørger ham, lub kiedy mówisz, når du taler til ham, ale też kiedy słuchasz. men også når du lytter. I ja wam to mówiłem pierwszego dnia, Jeg sagde det w første, intymnej relacji wszystko wyłazi na wierzch. at intime relation, Amen. alt kommer. Amen. I czasem to wygląda jakby, że mąż myśli, że żona zjadła jego skarpetki, takiej z buzi śmierdzi. Manden, han tænker, Pamiętacie, jak to powiedziałem? min kone har spist mine sokker, for det lugter ud af hendes. Pamiętacie? Kan I huske, jeg sagde det første dag? Bo on ukrywał, zanim stali się małżeństwem, For inden de że mu śmierdzą nogi, har han glemt fortælle a ona, że jej śmierdzi z buzi. sin kæreste, at hans tand Ale w intymnej relacji to wylazło na wierzch. Men hun ikke fortalte ham, at det lugter ud af hendes mund. Men i en intime relation kom det frem. Ja. I mimo, że wyszło na wierzch, Og selvom det kom frem, jest pomoc i er akceptacja der en accept, og så der hjælp. w intymnej relacji. I intime relation. I podobnie jest z Jezusem. Sådan er det også med Jesus. Możesz mu wszystko powiedzieć, Du kan sige alt til ham. o wszystko się spytać, Du kan spørge ham. możesz mu wszystko wyznać. Du kan fortælle ham alt. I Pan Jezus mówi, Og Jesus siger, tego, który do mnie przychodzi. ham som kommer til mig, On nie mówi tego, który do mnie przychodzi z fajną rzeczą, ikke ham der kommer med dejlige ting til z mig. każdą sprawą. Ham der kommer til mig. Tego, który do mnie przychodzi, Ham der kommer til mig. nie odrzucę Vi precz. er ikke smidt bort væk. Eller ikke tage imod. I wiecie, że Pan Jezus ma dla każdego czas. Jesus har tid til enhver af os. Ja nazywam, że to jest najlepszy Wi-Fi. Det er den bedste wifi. Zawsze możesz mieć połączenie, Der er altid kobling. nigdy nie zawodzi, Det er aldrig Dla każdego starczy. afbrudt, og den er nok for alle. nigdy się nie zapcha. Det er aldrig... O, za dużo urządzeń połączonych nie działa. Øhm, W Wi-Fi za dużo urządzeń połączyć nie hvis der er działa. mange ting, der for internettet er forbundet, så virker det lige O, pludselig. tak się nam zapchał ten tutaj przenośnik, że nie mogliśmy popołudniowego nagrać. Vi kan ikke engang optage, fordi der er ikke plads. Ale w relacji z Jezusem Men i relation med Kristus, zawsze jest miejsce, er der altid plads. zawsze jest czas Der er altid tid. i zawsze jest odpowiedź Der er altid svar i pomoc. og hjælp. Będziemy się modlić. Og vi skal bede. Dzisiaj zrobimy trochę inaczej. Og i dag laver vi anderledes. Ja chcę się spytać, Jeg vil spørge, kto z was chciałby się modlić, hvem af jer vil bede? żeby mieć pewność zbawienia? Om der nu er Że måske er jesteś tutaj, siedzisz dzisiaj at I er frelst. i moje pytanie jest takie, jakbyś teraz umarł, czy umarła? Vent lidt. Fortsæt igen. Hvis du nu dør i dag. Jakbyś dzisiaj umarł, Hvis czy du umarła? dør i dag. Co się z tobą stanie? Hvad kommer det til at ske med dig? Gdzie pójdziesz? Hvor kommer du? Czy każdy z was wie, gdzie pójdzie? Ved I alle sammen, hvor I er på vej hen? Ja. Każdy. Alle ved det. Ty wiesz, gdzie pójdziesz? Ved du, hvor du Ty wiesz, gdzie pójdziesz? Ved du, hvor du Piotr skal? wiesz, gdzie pójdziesz? Ty wiesz, gdzie pójdziesz? Ved du, hvor du skal? Kim wie? Ty wiesz? Wiesz, gdzie pójdziesz? Ved du, Jakbyś hvor du umarła kommer? dzisiaj? Hvis du dør i dag, ved du, hvor du kommer hen? Gdzie Efter pójdziesz? døden? Wiesz gdzie? Hvorhen? Hvor kommer du hen? Wiesz gdzie? Når du dør i dag, hvor kommer du hen? Jeg kommer i Guds rige. Hun kommer ud til den kulestring, jeg beskriver. Aleluja! Czyli my wszyscy wiemy. Så vi ved det alle sammen. Chwała Bogu, to jest wspaniałe. Det er
fantastisk. To się nazywa, że należymy do Królestwa Bożego. Amen? Amen. Aleluja. Halleluja. To w takim układzie, jak już wszyscy tacy Så jesteśmy, nu, når vi ved, at vi alle sammen to er frelst, powstaniemy så skal vi rejse os i op, będziemy się modlić skal vi razem, bede sammen, aby nasza relacja så vores relation z Jezusem była taka, med Jesus bliver, że mamy wiarę, at vi har tro, poznanie vi har indsigt, i odwagę, at vi har frimodighed, aby wykonywać Jego dzieła. så vi kan gøre hans gerninger. Amen? Amen. Módl się tak, jak potrafisz, Så du skal bede, som du a ja się kan, będę modlił głośno. og jeg beder højt. Boże Ojcze, dziękujemy Ci. Og far i himlen, vi takker dig. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym Zbawicielem. Tak fordi du er vores frelser. Że Pan Jezus Chrystus Tak for Jesus Kristus jest naszym Panem er vores herre. i że mieszka w naszych Og sercach. han bor i vores hjerte. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Jesus, vi takker dig. Dziękujemy Ci za dar Ducha Świętego. Jeg takker dig for Helligåndens kraft. Dziękujemy Ci za Ciebie i że możemy z Tobą mieć relacje. Tak for dig, og tak for relation med dig. Prosimy Cię też, Vi beder dig også, aby jeśli cokolwiek jest na przeszkodzie w naszym życiu, at hvis vi har nogle forhindringer i vores liv, co tą intymną relację z Tobą så noget, zakłóca, der står på, for at ødelægge den intime relation med prosimy dig, Cię, abyś to usunął. så beder vi, at du fjerner det. My jesteśmy Twoimi dziećmi. Vi er dine børn. Chcemy iść za Tobą. Vi vil gerne gå efter dig. Chcemy być prowadzeni przez Ciebie jako przez naszego Pana. Vi vil være lidt af dig som vores herre. I chcemy być używani Og vi vil være brugt w Twoim Królestwie i dit rige jako naczynia som redskaber. duchowe, Åndelige redskaber. nie cielesne, Ikke kødelige. nie żyjące według ciała, Ikke nogen, der lever efter ale żyjące według men ducha. nogen, der lever efter ånden. Dopomóż nam w tym. Så hjælp os, herre, i det. Ojcze, prosimy Cię też Far, vi beder dig o kraj, o Danię. om Danmark. Prosimy Cię o ten rejon tutaj. Vi beder om hele den her region. Prosimy Cię o wszystkich ludzi, Vi beder dig for alle de mennesker. abyś posyłał do nich swoich aniołów, At du sender til dem dine swoje engle. sny i widzenia, At du giver dem deres i abyś nas posyłał do drømme og nich, visioner. Send abyś os mnie do til nich dem. posłał, Send mig til dem. aby ci ludzie mogli uwierzyć Så de mennesker kommer til tro. i aby mogli iść za Tobą. Så de kan komme, gå efter dig. Prosimy Cię o to, Vi Jezu, beder dig, Jesus. w mocy Ducha Świętego. Igennem Helligånden. Amen. 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 Kochani, Elskede venner, kończymy w ten sposób. vi afslutter på denne her Chcę måde. powiedzieć, że Was bardzo kocham. Jeg elsker jer rigtig meget. Chcę Wam powiedzieć, że patrzę na Was Jeg kigger på jer, tak, jak Pan Jezus patrzy. ligesom Jesus kigger. Każdy z Was może więcej. Og I kan så Każdy z Was się meget nadaje. mere. Og I Każdy alle z Was ma sammen potencjał. går. I har potentiale. Chwyćcie się tego Og så grib det. i róbcie to. Og så gør det. Niech Was Bóg obficie Gud błogosławi. velsigne. Szkoda, że nie mogę być z Wami do końca tygodnia. Det var så synd, jeg ikke kan være her resten af ugen. Od poniedziałku już będę w Stanach På mandag er jeg i USA. na wielkiej konferencji misyjnej. En stor 120 pastorów, 120 pastor, którzy pracują na misjach. som arbejder på Będziemy mission. 3 dni razem. Vi skal være 3 dage sammen. I to będzie też wspaniały czas. Det bliver en dejlig tid. Módlcie się, żeby Så bed wszystko for poszło mig, dobrze tam. at alt kommer til at gå godt på den konference. Amen. Amen. Dziękuję Wam. Tak. Amen. Jeśli Halleluja. Tusind tak, Pastor Maximilian, vil jeg sige på vegne af os alle sammen, og specielt på vegne af Claus og Lotte. Men jeg vil gerne knytte en lille smule til på det Maximilian lige har fortalt. Den historie fra flyvemaskinen. Se, der kan et menneske vælge 2 veje. De kan vælge at blive sure og irriteret. Hvorfor skal det ramme mig? Jeg skal flyttes 6 gange. Man kan også vælge den løsning, som Maximilian valgte, som vi kan læse i Romerbrevet, kapitel 8, vers 28. Vi ved jo,
at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Tænk lige tanken. Hvorfor blev han flyttet? Fordi han til sidst skulle sidde ved siden af den mand, der skulle helbredes. Så det er ikke noget at gøre med, at vi skal tænke, det er også forfærdeligt, og det er synd for mig, og det er irriterende det her. Hvorfor skal det altid gå imod mig? Det her, det duer ikke. Gud vender alting tingene. Og det betød, at lige pludselig kunne Gud bruge Maximilian til gavn. Ikke for Maximilian, måske heller ikke så meget til den mand, der blev helbredt, men for samtlige mennesker i flyvemaskinen. Så tænk lige den tanke, at når vi kommer i de her situationer, fordi hvis vi søger dem, så kommer vi i dem. Og når vi kommer i dem, lad være at få den her tanke om det er også synd for mig, og det er irriterende, og det opstår, og det sker, og vi har alle vores menneskelige undskyldninger. Nej, der er som regel en grund til, og Gud vender det altid til gode for dem, der tror og søger ham. Det var bare lige en lille kommentar til en fantastisk prædiken. Tusind tak, Maximilian. Men den dybere mening med, at jeg står her, det er fordi, jeg vil gerne læse et lille afsnit fra Bibelen for jer, som står i 2. kongebog, kapitel 4. Fra vers 8, der står sådan her. En dag kom Elisa gennem Shunem. Der boede en velstående kvinde, og hun bød ham indenfor til at spise. Hver gang han kom forbi der, tog han så ind hos hende for at spise. Og hun sagde til sin mand, jeg ved, at han som bestandigt kommer denne vej forbi, er en hellig Guds mand. Lad os indrette et lille værelse ovenpå og sætte en seng, et bord, en stol og en lampe op til ham. Så kan han være der, hver gang han kommer hos os. Og så kunne der være sådan nogen, der her så tænker, hvad snakker han om? Jeg snakker om, at vi skal ære Guds folk. Det er det, jeg taler om. At når der er mennesker, som gør noget i Guds rige, som gør noget på Guds kald, altså Guds folk, så skal vi ære dem. Så der, hvor jeg er på vej til nu, det er, at jeg vil faktisk komme med en lille opfordring til jer. Lyt til jeres hjerter. Om ikke vi skulle ære denne her Guds mand, bare nogle af vores midler til at sige tak, fordi han har ikke så meget brug for sengen, eller stolen, eller lampen lige nu. Fordi det har han derhjemme. Men at komme her har betydet, at han har skulle afsætte tid for noget, som han også kunne have brugt tid på. Men han har også brugt penge på at være her. Så derfor vil jeg egentlig gerne opfordre til, at vi tænker lidt i vores hjerter, tænker lidt og siger, Gud, skulle jeg ikke være med til at ære den her Guds mand? Så lad os lave en lille kollektindsamling, som går til denne her Guds mand, som har tjent os i nogle dage. Så min opfordring den er, at ligesom denne her velstående kvinde, hun forstod budskabet om, jamen hvis jeg ærer Guds mand, så kommer han forbi igen. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lige om lidt spiller en lovsang, og lige søger Herren, tænker, Gud, hvad skulle jeg give til denne her Guds mand? Der er et mobilnummer, der hedder 42 30 02 25, hvis ikke jeg husker meget galt.
Og der er også en kollektkurv herover. Hvis der er nogen, der sender på MobilePay, så vær lige sød og skriv, så Claus og Lotte har en chance. Skriv lige max på denne her. Det er så ikke gjort. Nej, men det var bare sådan lige en opfordring på dem. Så har jeg en lille ting mere. Og det er ud fra det, I lyttede til, hvad Maximilian, Max, han fortalte om sit liv. Så har vi jo, Claus og Lotte, Joanna og jeg, haft privilegiet her for et par måneder siden at være nede og opleve hans arbejde i Polen med at give mad til de fattige. Og det kræver en varebil. Den varebil, den havde de, og den må ikke køre mere rundt i Warszawa på grund af det her dieselbiler, der ikke kører ind med uden partikelfilter. Så de har brug for en ny varebil. Så de er ved ud over den ganske verden og lave en indsamling, for at de kan få fat i sådan en brugt varebil. Og der er mit, det behøver ikke at være nu. Søg Herren, spørg Herren, om I har noget på hjertet. Hvis I siger, det her vil I gerne støtte, også jer, der kommer til at lytte med ude på nettet om lidt, så har I mobilnummeret igen til Claus og Lotte, 42 30 02 25, og så lige skriv donation til bil, hvis der er nogen, der får det her på hjertet senere. Det behøver ikke at være i dag, det behøver ikke at være i den uge her, men som Maximilian siger, vi har brug for en bil til, at de her familier, de får det her mad. Og det kræver denne her bil. Fordi så skal vi nok sørge for, at pengene bliver doneret videre til kirken i Warszawa. Men en opfordring til, søg lige Gud. Det kunne være, at der var nogen, der sagde, det kunne godt være, at jeg havde 100 eller 200 eller 500 kroner. Det vil jeg faktisk gerne donere til den her. Så send den til Claus, og lige skriv donation bil, hvis det er det, man får på sit hjerte. Og jeg kommer til at nævne den her nogle gange i løbet af den uge, fordi der er jo forskellige, der lytter med, og der kommer også lidt forskellige her i løbet af ugen. Men Gud velsigne alle. Max, tusind tak endnu en gang, og vi ses snart igen. Men lyt til jeres hjerte om, hvad I har, om I hører noget fra Herren om I ønsker at give et bidrag, enten til bussen eller til Maximilians arbejde. Gud velsigne jer, når I giver. Skal den stadig køre? 23. Ja, så bare en lille smule lov, så vi slukker den, fordi så er der lavet den træ. Shaddai.